Choki hola lindok rong pia rong along kiri langso alang roi solong delong kawi kisung. Habirong pararong non pu anta katheang amilur khelan lepin lang. Boka janalong AJYCP atumpen khorsing terang karliani kachiki modun. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE News Channel kelang ara doan phasta me nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la ansu si kang thurjia phan ninghang ma nangli news channel la jakong pen beha nat ki phrang du jia phan ninghang ma jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kimi choen ponit tha nangli beha long ki phrang dun jia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji labang so our sai kilong jia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE News Channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 847300415 lapen 7002121784 along humri igno KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjuponitha Lakhaing ko rapho nilibemesi constituency ke parlo chokyola hawar lindok rong piarong angbong parai harai kachikap ji aphan kirilangso alangroi solong delong ka hingno kirurai penangan pen ningkan kep ingko so se pleng tanglo la anajir ki ding sita pinyarni anta humni adelong ka hingno kirurai adim non prabjin ben akimia dolong nang ki kimpi vek ji aphan rong asora tumahin pen KarbiAnglong Autonomous Council aphan kachuningri padupon Chokyola ahawar kiri langso alangroi solong dolong ban kiru mate kahing nojerding pikano setame kopi kachong hoiloni penyarni anda kaselam ji aphan thangna rasai kiding ponavi lasi kiri langso alangroi solong la iroi vet along si dolong humni do la humni ta thing pia delong ta hingno lablo mate rurailo Nilip Development Block sa hempen kedam chot kilometer isi so se sarthei tokbi arong along ta thengpia delong rurai kahing nojerding piklo setame kaselam ji aphan thangna ravi lapen labang solang roi thot aber chot chokyola mini stadium adung along kedo lindogrong pi arong along le thota thengpia delong kahing nomate kiro jerding piklo setame pini arni anta selam lelang pusi halada kedo ara da tumpen pherang ke atuma phan nang pachini dun Sono Kareng tipi tu. Oh, yang tipi le di. Arong ke nang itu marong ke. Ke tok biarong. Sarthi tok biarong. Sarthi tok biarong. La so delong ke nori ding piglu mani. Ke no jiu ding piglo. Ta bu jok on bom ta. Nang klem pipedalo nang kim pipedalo. Oh, tenang tum kidam ke bang ke. Kidam ke bang siksak so kali. Oh, langat hiu ke hedi. Langat he hun te puma. Oh. Lum chok pu bela. Lum chok lo. Angke so mal sekur ke dun ta ke siksak so kali. Tila bang so penia adelong ke pening pen ke pena ningkan dulu mah ken lu ke. Ajiu ding piglo. Ningkan ningkoi song ke bang dulu mah. Dolo. Angke bu jok on bom ta. Yo nang kim pipedalo. Kim pipedalo de. Sarkar tum nang kim pipedalo. Labang so delong iroi vet alang roi along humni thengpia delong ta hingno lablo lapen humni ta kidam tang ASDC asong KarbiAnglong Autonomous Council along sarkar ki khibom husi selam pilo lapen aphi an asarkar apong tin le KarbiAnglong Autonomous Council along sarkar nang chari sitami akimi adelong kimi kikim ponavi non KarbiAnglong Autonomous Council along BJP asarkar mate parivartan kaching thur asarkar ki khibom aporahut selam ponji aphan ningket he do puta pinangan ara ratumpen nang pachini dun labang so delong kimi kimponji kimpon peke nonamat KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan lapen nilipemesi pabitra rong piatuma phansi prabjin pen kirilangso alangroi solong humni atheng pia delong kahing nodim akimi nangki kimpi ponji aphan sarphi sarphu atum kachuning relam the longpon Chokyola pen Sonjit Crow la pen Koila Mati pen Samson Ingti KarbiAnglongLIVE
Dwarbaguri MSC constituency under Habirong Par Arong nonpu anta kathe ang amilur khelan dam dilang. Lason si Habirong Par Arong ki diring polling station under lapen vote ki joka hut ki kiwang kilometer krep ho anbak dolang kidam kiwang ta sungpik anlang Habirong Par Arong ki kaching thur atomon jabdam jumpik ason si thek damlong athi towar me lang lapen osomar loke charlie adim skula he mesen adim avilang lason si akapre kapre do olang pusi Habirong Par Arong arat atum kai keda kaning ripen chethan ponrinti lasi haladak arong loke charlie skula hem ka vela pen dosita me teacher mate than bang atum ke than ke pangkre pen jok loke charlie a osom maratum Halloween adim sitami education hin mate loke charlie theknang ji pura aking pen kiwang penangan thekponlo loke charlie a osomara tumpen ke pachini pona tengke keng pen loksi lapu an ka helota school ki dona phan thoi an wangnang lopasi ning jepo namai salaka Nenge anong rong pa. anong pam antena non nalo dam ge school School dam. antoro school ave maka Have. antoro school ave di antoro me chini mak kapula antoro me ke Habirong Par pada ke school ave maka Have. non nang nalo ko school du ni ke Lak dan malin ngi sa school. wala antoro me heluk piglang ma school ha Dong jahan. habit barok ko dam nai News report KarbiAnglongLIVE. Phaikuni ni phai ingkoranyar kebarni KarbiAnglongLIVE Chief Executive Members T Hekpen CM ke mancheng bang phu karlitang khorsing terang karliarni kachikimo ponalong pachetondun si bokajanalong ta Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Paritsa atum kachikimo ponasai kideng Lason si AJYCP Bokajan Regional Committee Maipu Sandip Saikia Pen Kachepahem Phu Pona Maelong Kachetong Dun AJYCP Central Executive Committee Klembang Jitu Phukon Radasai Klembang Robin Hati Barua Atum Chetong Dun Arnigang Sampor Pai Phoa Por Bokajan AJYCP Mithang Sai Hemalong ke Paman Pona Hut Maelong Kachetong Dun Aluhi Atum Pen KarbiAnglongLIVE CM Mati Chief Executive Member ke mancheng bang phu kalitang khorsing terang akaya la moputhak lam chithan ponlo adun thu kalitang khorsing terang amohora long milur chekai ponsi dhup chekai pon pen mir chebat ponlo la pen malom so por chikimo ponlo bokajan penanan terang KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong Lakhat Roxy Kopiliam isi constituency ke parlo Kheroni Chengbong Men Rongpi Arong Amikar Siam Rongpi Akulat Prechikloni Phayeng Koraner Kep Ada Por Phai isi rachitim Apor Malom Kopi Koson Penloni Siam Rongpi Akulat Mi Chopi Det Kulada Hempu Rongpi Sangho Penang Pachini Dona Ting Pulote Komani nang kilang selera tumsi Mekai Chokpusi Thanpon Bangsa Kulada ke hotel apen Galamala Dukan pu Kulada Pan Patumi Hejong si Hithi pen hormuke wanlang Suri plikep an ahormu lapen Kaduka weke Lakesira suri phokep malom atangka doji kana hokpo alam pachinipon Labangso Kulada Pan Batai si hini pukali Batai nya kep soselo kang hukilota puta Thanpon thu Der baji apolo dukan me chuwe hai je hamsi do nimta ma punang kodi lo son dukan me to dalo pare atum ta rabun ne dalo pare katong huta batai lo abba no ba dalo komi na phanu kita pare to be bang mina kai tu do komi bang tumi dik hes mal bojal koriam na soli sayal bag do pare bad baki aban mal pen 1.5 lakh bag do
Keroni pen Mohanteron, KarbiAnglongLIVE. Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang ton paniklo.